Nobenan ni umabag na padgun gitres humaani. Ane malingi padgun na sisis sa Jerusalem. Noche buena, sumen magas na puengi. Noche buena, sumen magas na puengi. Masen magong papago, Asay na babay patsot, Diyos maila zona shida, matunay tatalay niya sa Espiritu Santo. Pinatina sinetsu, asay na Isu Kristo na say na usenzu usa zan sentaw tawha ifumatina zuzani muna kahaze zu, zampori haze hau zampori gwinay zamunu kwahu ane malingu hau za unaligaw zu, piniti zur sa hu isagwi hau. Kuna falingo ho minauleku, zagihin san hago hafalingay kwanzuloku ipalu siya. Hoko piniti hunu isahu siya anay huna falingo ho. O Jesus gagagaw ho noon haso azoy minagov nini na ihaw as Maria zan Jose. Winigi tres na haani, zahu tata zuzudono na si izu zanungka domingo yantihu. Waho asay na hu gagagaw ho no na takhalom hinalom. Zamalago zo mohon hugo flie ho taibihigi ni flie nya nuhago I anghit siha zani manyantus taibihigi ni flie mo nuhago isen santos nananamu za taibihigi ni flie mo nuhago ha zatihu isaw talo si Jesus I antihu metoni Hinasso-ku munagasgas zahu angoko itinazuzud inanamu gigrasyan taibwenaw mohon tinazuzud gitres na haani Ona ng piniti sa sen mahalang na nana dumidi mo so gifiyo ni adeng mo senumiti zan mismun kihinalom mo. Kala ni mamis na pagkon mo ha aso katsataw sa malilimlim imataho. Zahu tata jusudaw hago itagalo na sayna. Rayna ni anghit sa ni taw-taw siha. Putiyo ni san lago ni sumatsalala ni manakano. Zani mana abagi etsong nasalan gwini gitaylat na tano zan sagan lago. Za ulegleg mage iwinay za munuhagu za unafan atan imataw mo kwato gitsa kwahu za tsahoti ume ekungok gimanak papanatin na susudi ginagaw siya. Hago inana ni mana abag na isaw eno na utata susudano na sa zayhun adzo na lago siya iunsuda gwinigitres hom humaani. Ane unaligaw iungway za zanunggo free na lahim. Zaun atan zo giman mami zan zo asena fanatanu. Zaun inamot iantin mami. Sengas-gas na paluma na hungog zo ni pinaizazo na inigong musiha. Za siha uhana lalala iantihu zo na paninyila igigwafi ni ziniusan na ginifli. Ni unahago zo maulig na finatay. Za iman hulat na tinazuzot musiha. Nafan entalo za huhaguwe zo ni hugagagaho pagugitres na haani. Sa megeni na sinyal niya ilago musiha. Sensentos na birin na nanipatgon ni malingo. Nagay minaulik itinazuzotu. Zahudanse muna magov haw. Zahuhago gininhago ihutap tanga. Na
malalalag junay anghit sa ni manyam tu si hagilangit. Zahu adorahaw, zahu tunan isinantusan Trinidad. Unuhana Diyos ang tres na manyangin na pitstone na niyo ko frie. Ufadzi usaw, manhohonggezo, hinnengge, no iantiho na falak ilangit. Goggizo sen mamis na nanahon na naniman isaw ni manaabagit sa langilangit. Goggizo za, unatalo zo gwato, anay manyasagasiha ikinilo gizini usan na pastor. Haguy zo ginini santos na lahimo no igrasya. Za una fanyot so zo nulinas za nilinasi za ni isaw husiha. Za usaptang siha femaman, za tiwi sabi hotalo. Ogwizu za una ihamzu zanzu ni iman timan mamaktos na tinina. Sa una ito haani zampuengi kitiman tufungon na minaulig ni unsatsa login ni zahabu. Umafatina sa gizagwaho ipinto Diyos. Zatsaho malalago na adzoha unina magogwe. Hago na nahukwaho iabag na padgon. Utalulugwaho talo tumatang isbinigiman hom na haani. Zahu tata duzud honon na takhalom Kurason-hu zaud ekmu kimanak papanatin ay tay husiha. Zaun na izoni hugagagaho pagun yun ninalamatuna si Zeus. Zoni na mauliki anti hutay benomon. Minados na haani matagduzud isay nata si Kristo. Sen malate na Jesus ni umoski isen tagalo na tinago ipinto gitay hinikong natatamo. Zamu malago sumuha gitinanyan inanamo. Zatay benno zangin inli na inadiliga ho tres na haani aneti tsumotsu. Pad gumimin pad umasun zamaygo. Bulalago zampiniti zanusapit unla fanagwehan kalani pafanagwi zananan imana abak. Umaligo ho taybihi ifinatinasnya. Asay na manahami zan iminados na inenon iman anghit. Makikisangan iman hulong iman gaisisinya, zan iman manggogo hisiha. Za inan na eho man ay minagtos na tinina na eno isen man gaizazon, na minaulig ni na imunuhami. Za manggihin zan siha, in gwaizahaw, in tinahaw, in fadzuus mamihaw. Za inatat kiluhaw, za inlatsay tsumuli, magigizahago iminiresinyiha. Zan loko ifinatotu Santa Maria, isem pinitina na namu, zan rainan mami, zani anghisiha. Ni fumafata isem fazi na sainan niha, no iman dido na minaulig niha. Makikisangan ihinalom niha, iman hulong siha. Imilagron niha, iman gaisisinya siha. Iginehin niha, iman manggogohi siha. Inasasono loki gini miniresin ni mafatatan tatamu asan Jose. Iseng gasgas na sa gwanitay sitan na nanamu. Zani senmiton nagkatsong niya. Anay bula piniti sa minalait inaliligaw. Za ingegwe itatadzututin mami. Za ingagagaw sen mames na Jesus na unaso inisihan na miniresi. Za mo ham pumopolo na infalingay kwan ham gifinege mo. Ni ikay gigi antin mami. Zan itay isaw magas. Zan lokwe unay ham ni grasya ni minaulit ni intata nga bago gitres na haani. Zagino ni nalamagov zon ni nalamatuna-tay benomon. Tatan mami nagayo gilangin matunay na an mo mamalay ko binomo mapatina si pinto masitano kumilangin. Si Jesus ang ginagay Maria Bulaw Gracia, si Jesus kaya gigitawag matunan si todo si kamalawan sa matunay kinanya gumawa si Jesus. Umatunay tatalay niya sa Espiritu Santo. Tatan mami nagagaw gilangin matunay na an mo mamalay ko binomo mapatina si pinto masitano kumilangin. Si Jesus ang ginagay Maria Bulaw Gracia, si Jesus kaya gigitawag matunan si todo si kamalawan sa matunay kinanya gumawa si Jesus. Matunay tatay, lahi niya sa Espiritu Santo. Tatan mami nagagaw gilangin matunay na an mo mamalay ko binomo mapatina si pinto masitano kumilangin. Si Jesus ang ginagay Maria Bulaw Gracia, si Jesus kaya gigitawag matunan si todo
si famalawan sa matunay finanya gumas.